Evara hoş binerin çarpel medya irodisa penşeme em bernameki din ya panoramayda bi du mêvanê xwe hêja li pêşiya we ne em ê bi hevra rojeva îro ya ji vê sê çar rojê dawiyê binirxînin di rojeva me de helbet wek cenabê we jî dizane mesela ebhejê heye em ê bi gelemperî behsa ebhejê bikin, behsa problemê wî bikin, behsa çareseriya wî bikin û behsa yerên ku heta niha dewkê ebhejê de pêk hatin em ê behsa wan bikin. Helbet mijarekî me yê dinê jî bi giştî perçê dinên Kurdistanê ne li wan her yekî bi serê xwe pêşhateyên nû hene em ê behsa wan pêşhateya jî bikin. Mêvanê min Birêz Cano Amedî endamê rêveberiya tevgerê TDK tevgerê û her wiha dîsa Henefî Turan berdevkê giştî ya Partiya Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê ye. Hûn her du jî bi xêr hatine sersera serçava hatine. Xêr da bin sağ be spas. Belê wekî ez ji peşdarvana viya bi rastî ciddî dixwazim ku eger bikarbin hem bi pirs hem jî bi têbiniyê xwe beşdarê bernamê bin em ê gelekî kêfxweş bibin. Di mijara me de wek serî de ji me behs kir behsa erdhejê heye. Erdhej ava nêzîkî 25 roj e. Di vê 25 rojî de çi qewmiye çi hatiye pêş, rewşa xelqê çi ye, çi qasa xanî rûxane û dê pêşa roj çawa bin em ê bi hevra wana şîrove bikin. Hûn dizanin ku di şeşê Sibatê de di berbanga sibê de li hemabêjê sînorên Kurdistanê û Tirkiyê li Mereşê erdhejekî pêk hat ku ewkî pileya wî 7.7 bû. Piştî wî 11 saet erdhejekî din hat ew jî 7.6 bû. Duan her du erdheja da jî ama ji wê bigir heta Diyarbekirê û pêla xwe da belkî ji wê da jî lê heta Diyarbekirê gelekî li Mereşê, li Semsûrê, li Dîlokê, li Meletî, li Riha, li Diyarbekirê û her wiha ji aliyê wî ya lîva jî ji aliyê Edenê ve û aliyê derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Li Efrînê û li Cindirêsê tofanekî bi serê xelq ve hat û gelekî kes tê da hem canê xwe da û hem jî malê xwe û zarê xwe û gelekî rewşekî dijwar jiyan. Tê gotin ku heta niha ê resmî li aliyê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dibêjin nêzîkî 45,000 ya jî 46,000 kes miriye lê eva tu bawerî nade xelqê ji ber ku gelek kes hê li merfê xwe digerin, li ewkê xwe digerin, kes û karê xwe digerin ku ewana jî hê diyar nînin û hemî pisporên dinya jî dibêjin ku nêzîkî 100,000 kesî belkî zêdetir di vî erdhejî de canê xwe ji dest dane û her wiha nêzîkî 200,000 kes jî birîndar bûne. Ji roja ewlê heta niha ne dewleta ku hekim dike li ser wî xelqî pêwîstiya xelq çi qasa aniye cî em ê li ser wî biaxivin û xen ji wê jî sazî yên sivîl û partiyên Kurdistanî di vî warî de çi kirine, ew ê çi bikin, helwesta wan û di pêşa rojê de ew çi bikin, em ê wana te bi hevra dîsa biaxivin. Ama yekser ez derbasê mijarê bibim. Birêz Cano cenabê te çend car çû wiyalî li wê herêmê jî geriya ama bêje ew herêmên ku erdhej lê çêbûne li aliyê Bakurê Kurdistanê ewan dîmena çi
ani serete yani çi تدوان دیمنه دا چه دید و روش خلقه چه بو پیوستی خلقه چه بو و دویه مرف چه بده Yani birası tiştemeditin yani tarife ütüne mevte venen jdervada yaşıdı video anda televizyon anda ledine le tiştedi kade çatıdı beni bir çave ku tişteki dine bir rojan bir şey yani ev dimenen medin de xavme evkir yani birası psikoloji ve deruniye meseru benkir em vek هيئتك باش باك بسكة تفجر ما بريارة قلت ما قلت أنا هرن صاحدا لهرم بيجارين كا بتشافه وببينين بيستي چنه أم ب أو كجز سورة كمدرس بكرم چون كارتا أديما Gölbaşı Pazarcık Maraş İslahiye, Bişra için Malatya, Elazığ. Vancı emleger yani birası tiştemedin. Sedinot, Bajar navşa atına xwari, xani falan nemavun. Ev cadaya sereke eteda düşün. Aliye rasu çep hemu hatun xwari. Sivil halkın gruben xubbax kes halkın heremi bi imkanı xu bi deste xu bi neynoke xu miriye xu jibin evke veyan kavulan derdixistin. Wan roje evli da melur netir sazeki devlet edit, ne hezeki devlet edit, ne afat bu, ne Kızılay bu, ne tişi bu. Halk anji sivil organizasyonun sivil sendika, parti, grup kil gora imkanın xu koordinasyonun sivile ava kirvun. Herkes mala xuda yaş imkanı wan çivun arvun bi millete ev mağdure artejera parve dikirin. Le Adıyaman'a em çun diciyame de koordinasyon merkezi navendavan ziyaret kirin. Mebe mağduren artejera evditin kirin. Jurem çun le evke kümürlü taziye ki me havalek me jiyan keçevi jiyana xuşta savu mevidi. Jurem çun Ali İslahiye, İslahiye şiddi salüye dere nivizkar vera koy babewe u diyawe vefat kirvun. Em çun ziyaret avan kir. Jurem derbasi hatay bun tişteme le Adıyaman'e me tiştedit me go Adıyaman ba erdeva serubun biye. Em çun Maraş me boy Maraş ayni tişkut. Em çun hatay le hatay me tiştedit medit ki hatay Reza yekemde cidigre Adıyaman duyem Maraş Reza siyemde cidigre yani evka ziraru ziyanek mazın değil. Ev timin havaratını hatimun jigellek devletin biyani evkün mütaybeti başure Kürdistan'ı hükümeta Kürdistan'ı timin havaratını şandı bun. Khairxwazi dezgah Khairxwazi Barzani roja evli به همو امکانه خو به همو درفت خو در باسی واکوره کردستان بون هاتن دلوکه اصلاحیه دلوکه پازارجخه آدیامان سمسور لگلی جیا آلیکاری بلاو کرن چون هوارا بره خو جوی آلی دا گلک evku درباوی گلک ولات دربا تیموانه havaratını atbun le be koordinasyona ki pırmazı ne bu jiber tu imkanı evtine bu nizamın kesin zaman ve çipke vakit be ya be kavata imane hama ki karbu kevre ki ser wan laşa yaş ser wan birindara rake wan birindara bısa xlas bike yani tişemedi eğer despeki da devlet ve kavata xu bi imkanı xu Rel berban saziyen sivil şi web kira xubakş
o wan imkanên devletê bi wan re par ve bikira, ev hejmara miriyan ew ê belkî nîvî kêm biviya. Lê xuya ye di televizyonan da şî derket ortê, devlet berê haziriya xwe kiriye. Wek senaryokî tespît kirine senaryoya herî xirab gotinekî çê bibe erdhêjeke wa çê bibe 43,000 ew ê însan bên bimirin, gora wî çadir û kefen û nizam çi şandine werê. Lê pera ew çadir û ew di medya Tirkiyeyê şî gelî ciya da derket, hemû şandine İdlibê ji bo wan ew grûpên çekdariyên çete girêdayê Tirkiyeyê wan çadir û wan îmkana hemiye tevayî alafên xwarinê şî şandine wê derê. Ev ya de nîşandin ki bi rastî devlet haziriya wî hebû, devlet haya wan jê hebû. Ev 3 sal pisporên erdhêjê digotin li vê derê li vê herêmê ew ê erdhêjekî ser heftan ra lê ew ser heftan ra wê erdhêjek çêbibe. Lê ji hinek sedemên siyasî û civakî û ji bo stratejiyeka û devleta Kur serê xwe da wek plansaziyê xebûl kirbû, xuya ye xwestin ki çika zêde li wir mirî derkevin ji bo wan baş e û çika însan neçar bimînin bêçare ve wê derê terk bike, ew jî ji wan re derfetekî nû derdixe, lewra wê li wê derê demografiya wir bêguhertin. Çima ez vêya dibêjim, em çavet gerin salên 1939 li Erzincanê, em dinêrin di wê demê de aynî tişt çêbiye, bi hezaran yani ser 40,000 zêdetir însan mirine, alîkariyekî mezin ji calî dinyê ve tê, ew alîkarî belev nabe, ew însanê neçar dimînin welatê xwe, gundê xwe, bajarê xwe terk dikin, diçin alî metropolan, alî Îstanbul. Brez cano em wî beşî baş. Hevoka girê şûna wan da Türkmen û nizam terekema anîn bicikinin. Îroşê tiştê me dîtin li wê derê ev İslamîst cihadîstên li İdlibê ne dibêjin Sûriye yani demografi aslında bi rastî demografiya Efrînê çawa hat guhertin xuyayekî li vê derê şî hesabekî bi vî rengê dibe em viya li ber çav bigirin û dibe siyasetek bi vî rengî şî derxin pêş. Bi rastî bêdengî carna destê devletê şî xurt dike. Ji bo wî yani qasa min ew we bînim ser vê evkê. Tiştê me dîtin em gelek zirar û ziyanek mezin çêbiye. Travmayên mezin hene. Hinek malbat hene tevayî jiyana xwe ew tane tu kes ji wan nemane. Hinek zarok hene bêxwedî ne. Ew ka wan zaroka nediyare. Evana li ku ne destê kî dane teslîmê kî kirine nediyare. Yani ev problemek pir mezin e. Gelekî zarokên wendayê gelek malbat haya wan ji endamên dinê miriye saxa xilas biye an jî birine nexweşxanekî dinê bi wê awayî problem hene. Jaliyê dinê ev alîkariyên tên ji derva Brez cano Brez em wî li wêr bihêlin paşê ez ê werme wî alî bi pirsên din werim vate ez dixwazim bira Brez Henefî jî hinekî behsa herêma kullê ye zanim ku ji roja ewilê ve heta niha di nav bûyerê de ye di nav alîkariyê de di nav hewlên cû da ku çawa bikaribe birînê xelqê birînê gel kew bike di wê de ye û hine jî behsa Diyarbekirê bikire paşê jî ez ê bi pirsê din werim ba cenabê te û dixwazim ji bînera re jî bêjim ji ber astengiya înternetê mecbûr mame bi telefonê tê de me dibe ku astengî derkevin ji niha ve li min biborin. Berekek Henefî tu Kurt hinekî behsa Diyarbekirê bike paşê jî em werin pirsên din. Kerem. Belê. Niha li gor amarên fermî nêzî 45,000 însan jiyana xwe ji dest dan. Dîsal gor amarên fermî 411 kes li Diyarbekir jiyana xwe ji dest dan û gelek jî birîndar hene. Ez ji bo wan teva
سەرساغی سەبر ji malbatê wan re dixwazim, metanet dixwazim bila serê xelkê Kurd û bi tevahî kesên ku ji erdhejê bi awayekî ku rastî erdhejê hatine ez ji wan tevara dibêjim derbas bûyî ve û ji bo miriyên we jî rehmeta Xwedê ji wan re dixwazim. Bi rastî ez dixwazim ewilê behsa roja erdhejê bikim. Çi bû? Ez ê hema bi kurtasî li ser xwe ez ê bêjim. Teqrîben işte ew saeta ku erdhej têda çêbû, 4 û tiştek bû. Ez razayî bûm. Keça min demekî ji min zûtir pê hesiyaye. Keça min hat kir qîrîn û min şiyar kir. Ez rabûm û ez li erdê min çok dal erdê û min ji keça xwe re got jî were ba min. Paşiyê erdhej qediya min zanibû ku tiştek mezin e. Kifş bû. Yani her carê ku avahiya me bi alê viyarî da diçû min digot çû îndî ew ê emênên wê îndî here. Ew ê birûxe. Lê çû hat û nerûxiya, çû hat û nerûxiya werhesil me got wala temam e vay ev nexilcê em xelas bûn. Îcar keça min got em derên derva. Tabî me dipacê dalê nêr gelek însan derketine. Ya min got keça min wala ez dibêjim way derbas bû dernên derva. Min hinkî keça xwe ma bêje îqna kir û paşiyê qîzxatiyeke wê lê geriya got vay ez û birê xwe em derketine ereve û jî werin em ê li erevê swarên ji xwe re herin cîkî valayî. Em jî mecbûr mam li dû keça çû. Min lê nêr keça min diçe ji tere çû. Em bi hev re derketin çûn ber bi alê ew riya nexweşxaneya ku divên alê kolînê û perwerdeyê. Alê riya Erxenedal cîkî vekirî. Em çûn li wirê me ereba xwe park kir û em di erebê da hinkî man. Êpê derbas bû. Bawerke îndî şeveq lê xist, dinya ronî bû. Em car dinya hatin malê û min serê xwe danî ez razam. Min got wala ez ê razêm. Ez bêxewma bûm ez ê razêm. Ez hinekî razam lê enikar bim razama ji ber ku kes, dost, nas, heval, akraba, xweşk min bê telefon nedihiştin ji ber wî ez ranezam. Yani min kir nekir ez ranezam. Bu nîvro piştî nîvro û cardinê erdheja didiya çêbû ev neqil îcar hinkî dijî îndî meriv ji xwe re merdê ev çi bû. Her halde weka firtûnekî ye îndî. Ev ka qîyamet e çi ye rabû. Wala keça min got baba em ê derên derva. Lê nêr keça min nikare dindir devsekine. Em derketin derva ew qîzxatiya xwe wan a li derva ew li wirê ew malek dawetê hebû ew salona dawetê nêziya mal ber mala me ew çûn wirê min jî got wala zeherim li bajêr bigerim. Çûm ewilê çûm li ew ciyê ku jê re divên tesîsler. Ez çûm li wirê min ew wan ew avahiya ku li wir rûxiya bû min dît. Ez ji wir derbas bûm çûm seyran tepe min got ez ê herim ew kê ew çi ye navê min ji bîra kir a derê çi ye galeryayê. Ez bi kek Nurullah re axivîm kek Nurullah jî got vay em li ofîsê ne em ê jî herin ew kê em ê herin galeryayê. Lê ez dixwazim bala we û bala em bêjin temaşebana tev ez dixwazim bikişînim ser ku wexta ez derketim ji mala xwe mala min li hin da ava duyûn saloniyê kesê ku Diyarbekir zanin ji wirê ez heya seyran tepe bilinga çû dewlet tune bû di trafîkê de jî dewlet tune bû trafîk bi temamî xitimî bû yanî 5 metre jî nediçû heya seyran tepe wisa bû gere di normala wî da em bêjin gere polîsên trafîkê batina wan xaçerêka û li wirê her carê rê bidana aliyekî û trafîk ji bo ku neketa nav hev lê tiştek wisa tune bû
ایدی دولت بزانین کرد چی کرد از وی نزانم لێ بەلێ قاوسێک پڕ مەزن هەبوو ئەز لە سەیران تەپە سەکنیم ئاخرێ من عەرەفەکی قەفاڵ مخاوێتێ ئەوجی تەخسیەکی ئەو خصوصی مخاوێتێ ئەز چوم ئەوکێ ئەچوم با گالەریایە نەهشتن کۆ ئەز بگیژم گالەریایە Ez jûrê înca fetlîm ofîsê min wan avayên ofîsê ku rûxiya bûn wan dî ez îndî bilinga hatim ofîsê ji ofîsê cardinê axirê min otobozekê dî ez fetlîm cardinê mihela xwe ez hatim ba keça xwe îndî êvar bû şev bû ema bêje kurekî min hat bi ereba xwe gu ez hatime ez wê hiltînim em ê herin gund em ê herin mala badê من وان نشكيلان اجي بوان را دركتم ام دريدا ام جبوي كو جمالا ما ريا ارغني و سيران تپه گرتي بو كوري مني دني مال خزولاني ويل ورن لشل بينه چوبو كو هر شل بين كار بو بچل بي جبر كو ري گرتي بو نكار بو بچل بي جمارا تليفون كر گو نچ گو ري گرتي كوري مني كو بمرابو كو وسابه امد او كدارن امد آله او مزرگها با او كي بالا فرگه امد وردا او سابه فتلن دريچيه دا دريا فاكولته دا امي هر هن فرقي ادما گو ايده مار كك ميرزا ام جمالا ما حتاني كو ام چونه او بر مزرگه دا فترینه و چونه ofîsê da jemne çûn em de ba derê Rihayê da ketin nava Sûrê û wisa Sûr em çûn me goberkê ew dervekirive heta em gîştin derê çiyê em ji derê çiyê derketin fîskaya tam 2 saet û nîv 3 saet wê navberê da 2 saet û 45 deqe derbas bûbû heta em gîştin tirelo 3 saetê me qediya em gîştin tirelo jê rê Eyniyê çiqas seyare ji vir da diçin ber bifarqînê da hew qas jî ji wir da tê demek hinek jî li hewareyê xwe tê yanî wisa hatixwanê kirin heta riya licê seyareya me ew kawê em bêjin tabla wê ku çend kîlometre bilez diçe 35 sî û herî zêde çil ew qas rê tije bû piştî riyalîcê hinkî sivik bû îndî bû şêst îndî em dikaribûn bi şêstî biçûna ez dixwazim vana dibêjim dewlet weka ku bi zanîn vî tiştî dikir yanî dixwest ku qaos çê bibe yanî ji min re wisa hat hema mêjiyê min ji min re wisa bû îcar ez çûm gund ew şev ez li gund mam بو سر سبه من اوکا خو وکر تلفونا خو وکر ملین هرت کو رزدار سروکه گشتی کک مصطفی özçelik نوی ساندیه گوتیه ما ماسا کریزه چیکر وک پارتی آزادیه کردستانه تو وحید آبا و نورالله تیمور و هر سه وظیفه دارن و کاهرن و جبوی کو ام دکارن چه بکن لسرويجي ام بمرا تكبن اوكي كامي تشبكن از اندي فتلم لكوري خو كوري مني كوم بريفو مگو كوري مالاز فتلم ديار بكر گو چواد فتلي من اوكي شان دايم تونگو وظيفه ما گويا بابا ايروجي وظيفه مگو اري كوري من ايروجي وظيفه ازهرم ولا مگو واش گوتي چواري مگو واي اوتوبوز بلديتين مالا باده çünkü yek hat xuşkan peçu farkini مگو از لیکه جوان سواری مهرب yani سر ساعت حبك دچه از هرم ولا مدی جمره گو نانا بابا گو پاشیه yani indi کو از هرم مدی تلفن کر گو بابا گو وای او جنازه دهب گندیه ما ل Antakya'ya evci dipine kavil da mavun o jiyana destavun jinu mereki
هي شش ما وكو ربنا زوجيون جو جنازه وانتين ام شخوا ازو كرخاتي كي خو ام ورن ديار بكر ام بيشوازيا جنازه بكن وبوان رب فتل جو ازيت بهم ام جو باش مال تاوا ولا من هاني و اندي ام كاتن ناب اليكاريه كك ميرزا ما كوميسيونه كي اليكاريه چيكر از بخوجي تيدابو باش مالا وان آوا خیرخواز و هوال و دوستین ما پارتیا ما و ما به هوالین تفگر جاجی پیوندی دانی و ما به هفرا وک کامپانیا کی دست بکر و دو پاشیاوی داجی ام گیشتن گلک اوکا یعنی حیانی بگاوه نزی نهست بالبات ام مخو گهاندوانا ام هیجی ام دومینن و ام بدومینن نزان دوی وارد برکی پرسین جناب تهبن از کارم وان تشتا باشی بینم زمان از بتنه خوازم لدیاربکر چخاص zarar و زیان چیه چنینه از چیچ کیجی باساوی بکم و او بخدینم لدیاربکر تقریبا مگو لگوری آمار فرمی 411 کس جیانا خوش دستان لگوری چاپمنی 23,000 مال نه آوایی از بس آوایی ناکم مال خرابونه یعنی بچاوی خرابونه یعنی خرانینه خسار گرتنه یا خسار آوان گرانه یا جه خسار آوان خساره کسا ناوندی نیوی هم بیجن orta hasarlı division o به فرمی ناوی دوی آوای ابیان تقریبا دواتای 125,000 کسی سر مالیج 5 کسا امزانه کو دیاربکر دوی واریدا خورته اما هما 5 کس حساب بکن ج 5 کسا حساب بکی دقیقه 125,000 در دور 125,000 انسان جه تاثیر گرت و دیسا لگوری آمارن فرمی ام بیجن سه سالونه یعنی ل 193,000 کس لسالونن سپوره لجامعه و ل اوكا ل ام بيجن جامي صالون سپوره و دبستانا اولل وان درا هاتن بجي كرن باشيه چادر جوان را هاتن دانين و ويغا بيجي جيكي ام بيجن لسريا فرخينه وك كامبك çadırı hatiya bakırın u xalq kişandine vuri ez dixwazim de wan alîkariyan da yek tiştekî ku ez bûm şahidê wî û ez ji bîr nakim ez ê bêjim ez û kek Nurullah Tîmur em çûbûn ew saziya dezgeha civata Kurd al Almanya nan dida bi wasta em bêjin dezgeha xêrxwaziya Barzanî men ew nan li mehelekê belav dikirin alîkarî ji me xwestin ew civata Kurd em jî çûn em li Elî Paşayê me nan xwarin me belav dikir em dibûn alîkar di wan qebatkarên ku wî karî dikin em jî bûn alîkarê wana îcar wexta me karê xwe qedandu em fetilîn jineke sere hat cem me cem min û Nurullah em li paşiyê me abûnevalê me li pêşiyê zû diçûn ez û Nurullah ji ber ku em ixtiyar bûn em hêdiyê diçûn hat midî got birayê min got em 5 mal di xaniyekî dane ku wisa got eleqa me kişand em jî li însana digerin ku alîkarî bikin heta li wirê me bi muxtarê mehelê re xeber da me got tu kaxizekî bide însana û wan bişîne ba me ê ku mexdûrên erd hejê me
انسان مقدور و فقیر وان بشینه امی آلیکاری وان بکن مختار گو تمام جنکش مرا کوسا گو مگو آبای ما دست خودی دل خودم بگولو اینی مجه پرسی اون چند کسن زاروک چند کسن فلان ما پرسی پاشیه مگو تو سوی هما راست وره پارتیا ما مگو پارتیا ما جی لأوفیسیه لسر او جاده کدشه شوبه عسکریه لسر وی جاده زراعت بانقاسی لوره قطع ددیا سر زراعت بانقاسی قطع ددیا و مگو نابویجی پارتیا آزادیا کردستانه وقتا که موسا گو کک میرزا چوا مگو کردستان جدویم درکت جنک هستیار بو قرکاوی تجابو گری گو برا رحی من و زاروکی من هر 4 زاروکی من گو برا بقربانا کردستانه ببه براستی وقتا اوسا گو گریم جهاد از وی بیجم مگو همه از بیانه جی به تماشاوانان را پاره بکم سپاس دکم بله پروبلم دیاربکری خلاص نبونه از پاش دیسورم باته از جا بزورم با برز جانو وک جناب تجی بحث کرد که دولت زده خماوینینه و به آوایی که پیوسته به مسئله مجول نابه اول راسته اول همیجی دبینن نکن تنه بحث کن او دولتن که نوت دولتن که هاتن جبو هواره اوانا بخواد بیشن دبیجن بعضا پروبلمات کن بعضا اوقات کن و دبیجن دولتی یعنی وقت دولتا ترکیه نتو آمده کاریا کوی هبول بر یاجی قد خماوی نبو وصاب خمساری وی تشتی او کر حتی جی پیشیوان جبوان آستانگی جی درخسته بود لی جناب تا که باس کرد تمام دولت خمساره و ناکه دولت داگر کره و تخوزه دموگرافیه جی خراکه تخوزه جبوی فرصده که خلق جوی بیچاره ببه و درکه بچه اوانش خواه وقت سر کمار ترکیه باس کرد و لستانبول لآیدین لإزمیر لأوکی مجبوان کی بخوازه مجبوان جی حاضر کریه براوره نگوتن یک باجاره کی کردستانی نشان نکرد که بجه هر سرت بجه هر موشه یا بجه هر قرصه آغریه واندرا امجوارا جی حاضر کن هر نواندرا قد بحثا وان نکر بس درک بحثا استانبول کر بحثا آیدین کر بحثا ایزمیر کر بحثا انتالیا کر واندرا زنگول داخشه حتی خسته ناولی بحثا یک باجاره کردستانی نکر اما بخواه دی اف گوتم بخواه دیاره که تخوازه دموگرافی خراکه و ام روشا خلقی جی دبینن که خلق چقاسا بیچاره مایه و هیویاوی و داخوازوی گلکن و نکارم بجی جی بینن دور دا هلوستا پارتین سیاسی کردستانی چیه؟ ارکی وان چیه؟ چقاسا دکارم وی ارکی یعنی چقاسا دکارن پیشیاوی خراب کردن دموگرافیه بگیرن و چقاسا دکارن آلیکاری خلقی بکن یعنی وک نمونه از برئیس حنفی توران بحث کرد او کامپا لدیاربکر او سر فرقین از بخواد چون کتمه نابه مگله که وینه یکشان کن دانینه کن هر یکی 6 سانتیم جهب دوره و براندایه و سریج نایلون کشاندنه توالت شریک دانینه ارتاق دانینه ده هب توالت و حد دانینه کلکه هب هم جبو میره هم جبو جنا و حمام جدی سوسا و لویجی تلید نیری مسجد جبو جنا فکرنه تلید نیری دیانت هیته ده تلید نیری نظانم چیه لی تتشتکی جبو رهابیلتا مروفا جبو که زاروکا رهابیلتا بکن جبو که سبیروش نخوشین در نکوه نظام تتشتکی وسا تنه ادویده ایوه یعنی بدیتنا ته دبی پارتیین کردستانی و همه آلیان دزگه و سازیین کدویشن ام کردستانی نه کدلیوان بخلقت شوته و مدید کچ خاصه دلیوان شوته که همه دزگه و سازیین کردستانی لدیاربکر و جیاجی لدرین دن
her yekî ji heta ji Ewropa ve her yekî ji aliyê xwe ve çi ji destê hat ya jî çi jî hate xwestin di wî demî de bi cîhanî û hêjî tîne wek nimûne Kurdê me ku li Anatolyê ku bi 300 sal e li wê ne li Ewropa ne her yekî fontekê wan heye fonta xwe de pere tokkirina alîkarî dişînin van dere dişînin ji bo kesên ku pêwîstiya wan bi wan heye lê eva heta demekî ye heta eva naçe lê divê partî bi dîtina te nabe ku partî û rêxistinên Kurdistanî rêyekî çareseriyê dayinin û ji bo vî jî nav xelkê de û di nav xwe de jî hinekî çalakiya bikin ya jî organîzasyona çekin. Belekê mizah te şîrova xwe pirsa xwe tevê vevra ku mijarê boy belew nebe yanî kek henîfî tiştê ku ez jî bêjim di destpêkê de Diyarbekir çavbû aynî tişmeşê kir xwarzê min li Diyar Galeriya dima nû zewjî bû li wê derê bin ewkê de kavilandan ma xaniya wan li weşya ew pîreka xwe birîndar bûn bi saxî xilas bû ofîsê hevalekî me malbata wan xwarzê wî ew binî daman çar kes jiyana xwe destan proje ewlê Diyarbekir em jî bi rastî li sahê de tevê heval û girê xwe tiştê ji me hat me dixwest bikin ew pirsa te pirsî bi rastî Partiyên Kurdistanî Saziyên Kurdistanî rêxistin û grûbûn û helwesta dewletê grûbên hene karin çi bikin elbette îro rewşa Bakurê Kurdistanê li ber çawa ye Partiyê Kurdistanê çiqa bi hêzin çiqa bi rêxistinin li sahayê çiqa hakimin bandora wan heye ew jî ber çawa ye kes nikare xwe bixapîne desthilatdarin bawekî din tev digerin devlet desthilatdara nayle derbayê wî ti kes li qadê bimîne ya jî xwe nîşan bide rê li ber wan bertêka datîne rê li ber wan digire alîkariyên derin dişînin ser afatê wekê em bêjin bê şêwekî dizî wek bi ewkê yani ew xebat û ger û meşandin û alîkarî ev sazî û dezgeh û ewkên saziyên sivîl bi rastî bi fedekariyekî mezin dikin destpêkê de ji min got yani em wek demek dirêje wek hevkarî te sê alî bi hev re tev digerin di gelek karên pratikî de siyasî de em bi helwest digirin di vê dema erdhêjê de jî em wek heyetekî hev beş em çûn xada erdhêjê 11 bajar ev erdhêj bandora wî 11 bajara çêbû derdora 14 milyon însan maxdûr bû ji viya li gor amarên reqemên fermî nêzîkî 45,000 tê gotin ki ev ya biya min yani 3-4 qatê wî zêdetir e însan hat jiyana xwe ji destan e lê dîsa li gor îstatîkên fermî kî tên gotin divê heta niha 5 milyon însan ji herêma erdhêjê koç kiriye ber bajarên din ve çiye çûne cem xizmên xwe ya jî metropolan ciyên ewlehî tê de dibînin herin wir xwe bistêrin ça em li van reqema dinêrin em li vê tabloyê li vê coğrafyayê dinêrin bi rastî ev felaketekî ev 3 salên dawiyê felaketekî herî mezin e yani tarîfa wî tune merv nikare ew bike devlet helwestî wî bellî ye do di axaftina devlet Bahçeli û Erdoğan da jî Süleyman Soylu an jî lewkê me dît ki divê tevayî bêdengî bibin wan dengê wan xut bikin wan daxinin lê din yani bira li qadê ji derbayê me kes tunebe ça devlet bi vê ewkê bi nêrînê ya jî bi vê helwestê derkeve qadê ev kesên grûbên xêrxwazî an jî ê xwebax grûbên sivîl li wê derê bi zehmetiyê mezin ancak karin alîkariya wan mağdûrê erdhêjê bikin
em dibînin hêşî li wan bajaran hê kawilên ewkan wan avaya ranebûne. Di bin wan de hê cesedê insana heye. Li hatayê dema em çûn bîna miriya dihat. Em yani demekî man me nikare ku me pozê dikir maske yani maske geriya me maske şînedî. Wê derê yani avayekî ciyê starê tune ye, çadir tune ye, boy germkirînê tune, xwarin tune ye, cilûbek tune, însan pêxwaz ji bin axê ji bon avayê derketine baran heye, serma heye, nizane kî miriye, kî saha, kî li ku ye, di wê travmayê de, di wê ewkê de bi rastî çamervane dibîne. Elbette îşê gelê Kurd, Partiyê Kurd, saziyên Kurd pir zahmet e. Ev ya bi partiyekî, du partî, sê partiyan şînabe. Diviya divê bi hişmendiyekî netewî, bi seferberiyekî netewî divê hemû aliyên Kurdistanî karibin bi hevra tev bigerin. Ev roj roja xîretê ye. Yani dibêje merv li reng û dengê cuda ew nene. Em karin çixasa insan xwedîtiya insanê xwe bikin. Ew herem bravala nebe. Eger ew insanê mecbûr derkevin herin bi rastî vegera wan zor e. Devlet viya dixwaze. Yani ev dîtina hanê em piştî vegeriyan me raporek amade kir ve raya giştîra jî parve kir belkî we jî xwendibe. Heft rûpel me raporekî pak PSK û tevger bi hewra kir derbarê wan bûyeran da nêrînê me, dîtinê me, pêşniyarên me di demê kin da û demê dirêja çi bêgê kirin. Tiştê dewlet bike hene, tiştê dewletên derva Avrupa netewên yekbûyî yani daxwaz ji wan jî û diaspora Kurd kare çi bike? Alîkariya vana em ê bi çawa derman bivin derman ji van êş û eleman re. Bi rastî li vir barekî pir giran ketiye, berpirsyarekî mezin ketiye ser milê me hemiyan. Em dinêrin ser sosyal medya pir zêde hinek bêrêzî tên kirin, nizamçı ewkin herkes bawekî din. Ev ya divê em zanibin li vir projeyekî heye, ev proje wek digo Xwedê korçavkî dixwaste Xwedê di çavdaye. Êvana çi ew heye, firsat ketiye, firsat dibêje em karibin çixasa vir valakin, vir paxij bikin, gor xwe dîzayn bikin. Salên heftê û hefta da em zanin li wê heremê, li wê mintixayê erdhêjekî siyasî çêbû. Katliamê li Sêwasê, li Malatyê, li Maraşê, li Adıyamanê, li wê an de re katliam li hemberê Elewiyên Kurd çêbû. Yani vana em divê bi hevra şîrove bikin. Yani îro nêrînên dewletê, helwestên dewletê divê em viya ne ew bikin. Na te wiya kir, min wiya kir, wiya zêde kir. Elbette herkes gora qeweta xwe, gora derfetên xwe di sahê de dixwaze bike. Em care dudiya çûn. Mesela em hevalê pakî me bi hevra hevalekî Swîsre yekî welatparêz seyara xwe çadir û ew çi dibên uyxu tulumî dibên Tirkî wan ew kanîn me bir li wan deran li alî îslahê belav kir. Yani bi rastî bi dizî me belav kir. Yani me zanbû eger dewlet ya afat rast ve pêşiya me bigire wê ji me bigire. Dîsa bi her awayî gurbên din, partiyên din yani me qadê da dî xêrxwaziya Barzanî bi hişmendiyekî netewî û wek dewlet li wê derê sahê da bû ev pozitif ewkekî enerjiyekî da insanan yani Türk bile videoya wan hene heniye belav dikin dibêje do mejvana ra digo dewleta çadirin vana eşîrin vana ew hanin me nezane tinazê xwe bi wan dikir lê îro ew dewleta çadir hatiye çadira konan li me belav dike hatiye alîkariya me ji roja da serî heta dawiyê li wê derê bûn. Birêz Nêçîrvan Barzanî hat wê derê serdana ewkê kir di nav ewkan yani êj dervadan wek serokê dewletekî bê yekem dîsa kek Nêçîrvan Barzanî bû.
دیسای هاتن هواره جاره یکم در باسی باکره کردستانی بون حکومتا کردستانی بون چون عفرینه دجاره اشتیمه وان چون عفرینه لعفرینه لجندره سی آلیکاری بلاب کرد یعنی چه مرو بیادنه به ev hişmendiyeki netevi, ev helvesteki netevi derket ortaya dibe ev vekfay xatı dibejin ev hatta iro sinore Kurdistan'e ve Anadolu'ya lüve dere brasi siyaseta Kürt wan dara pir ihmal kirbo. Dibe jiver şu da bi vê vesile em destê xwe dirê ji wan dara bikin, wan birayê xwe, xwişkê xwe, birînê wan derman bikin. Ji me çite elbette ne devletin imkanı devlete destemede tine. Lê wek alî derûnî da siyasî da warên insani da em karin çi bikin. Diaspora me heye diaspora ki gelek bihêze. Eger ev diaspora nav xuda xurrexsin bike bi şêveyekî karbin alîkarî bigînin van dera an jî ser bi destê xêrxwaziya Barzanî be ew ê gelek feyde bibînin. Divir da ez dixwazim tişkî dîsa bêjim mesela Diyarbekir not û heşt hev sazî û dezgehên sivîl dibin navê kent konseyî ew ka oda bazirganiyê wan anî ve kir gelek xebatê hêja kirin. Roja ewlî bigire heta dawiyê devletin ew vênc û makineyên giran makineyên wan kavilan radikirin hemû wan temîn kir. Wan anîn wê derê. Xwarin belavkirine av û cil û berg û stara wan insana vana ew kirin. Dîsa baroya Amedê hesabekî giştî vekir ji bo alîkariyê însan alîkariya wan mümkün. Ev vakıf, grup, parti, sazî şêveyekî herkes seferber bûn. Li Amedê her parti, her grup gora xeweta xwe Kurkek Hanîfî jî got. Yani di sahê de me dîtîne herkes çi ji destê wan hat kene. Lê ev ya têr nake. Yani îro ev de erdhêj bandora wî bi meyekî du mehan ew nîne. Ev ya wê 2 sal 3 sal dewam bike. îro herkes germe. Dixwaze alîkarî bike, pêşgirî bike û baz de wirda. Lê dime şû da ev germayî sar bibe. Ew alîkarî kêm bibin. Divê organizasyonekî, plansaziyekî hebekî ev alîkarî kontrolü bigîje van mağduran. Ev ya nebe bi rastî zor. Diyarbekir 411 kes jiyana xwe ji destan. Lê bi hezara nêzîkî 200 hezarî însan bêmal maye. Eniya di çadira daye. Nikarin eşyayê xwe bigirin. Nikarin alîkariyekî bigin. Devlet çi kir? 10,000 wek rişwetekî da got dengê xwe mekin şükür bikin. Xedera xwe ra şükür bikin. Bi 10,000 ya şî bi 200 adî zaroka belav dike. Bûyî dixwaze insana bêdeng bike. Dibe em beşmendekî netevî ev aliyên Kurdistanî bi rastî di demekî kin da bi berpirsiyarekî dîrokî tev bigerin. Hêzê xwe, xewetê xwe bi hewra kar bin, di bin sîwanekî da ji bo gelê xwe seferber bikin. Ev ya pêwîst e. Em viya nekin bi rastî karê me ew ê zor be. Ji bo wî yani hêvî dikim herkes berpirsiyarê xwe bicîbîne. Gelek spas. Ez ê bên ba Rêzdar Henefî Turan. Birêz Henefî te behsa ew kê kir wî çadirî kir min jî behs kir. Lê em dizanin ku civaka me bi giştî ê Kurda li Bakurê Kurdistanê bi taybet ê Diyarbekir ku normal anha li Diyarbekir nêzîkî 40-45 malbat bêxanîne li dervan e. Li gorî statîstikê ku nêzîkî 3800 xanî hatine valakirin dêbîne valakirin. Ku tu wane her yekî 8 daîre hesab bikî diçe nêzîkî 40-45 malbat. Ji bo ew malbatanan hat devlet biryar daye ku li Diyarbekirê du ciyê kampên mezin çêbike
یکی 2200 یکی 2000 همی 4200 و ما بحث کر او چادرانا چوا هاتنه چکرن اجا او مالباتانا کو بچنوه جارکی نخوشین کولرا و گریبون و نظام دنیا نخوشین ده تیرا درکده دو تب بنگه کی دوی دا رهبیلیتی تنه سه دوی دا جیه کو زارو درکون جیه کو مالبات درکون جیه کو او درکون بینا خواه کنجی تنه همیجی پسیکولوژی آن خرابه و ام دزانه کو جینار کونا مگو 6 سانتیم جهف دور خستنه دکز نکار به جنا خواه یا جنک نکار میری خواه خبر ده دوی دا دسوه دنیا پروبلم مزن درکون و ای وقت که بعثت دیاربکر کر برای جانوجی بعثت دیاربکر کر که نزدیک 6 هفته حب رخستن هاتنه بهف او که چه کرنه دزگاه که سازیه که چه کنه که بگشتی آلیکاری بکن گلا جبو پیش روژه که وان مالباتا بکار بین با آوا کی دن بدن بجی کرن یا جبو دولت بیجم بینه را تشتی کتا کریه خطره تشتی کتت کی خطره اف خلق هینه بی تشتی نبیه اف خلق تفردان نکاره بمینه و براستی سبه دوست با ما یکی دمه شونده که گرمیا دیاربکر درکت 40-45 درجه ادی ممکن نه لوی لعادجی تنکاری بسکنی دبیج بیاره چاره سریه کی ببینه دبیج بیاره چاره سریه کی هبه بدیتنا تا دوی پارتی رخستن او سازین که هاتنه با هف دوی چپ کنج بوی تشتی که چاره سر بکن سپاس دکم بریا که از برسیبا تبدیم از دخوازم هنکی بحثا دیاربکر هنک تشتی دیجی از اولی بحثا ارینیه دیاربکر بکن براستی دیاربکر دوی اردهجه دا وکه ملتکی اصیل تفگریا یعنی جروجا اول دا هر کس لگور قوتا خو خواستن که تشتکی بکن جبوی مغدوران دوی واری دا وقتا که مجی به هفره دست به آلیکاری و جواندنه کر جمرا اوک دهاتن یعنی سبیکی که هید چود دبستانا سرطایی 20 لیرای خوی که دایکاوی یا بابی وک خرجی داویه وی 20 لیرای دامه دا حواله ما گیشت ما او 20 لیرا اویانه نشانه تشته باش بو دیسا وک کوکک جانوگو او اودیا پیشسازی و بازرگانی آ دیاربکر ده پیشنگی وان دا کند کنسیی بره وک یاسایی کند کنسیی هبون لی پشتی که او هاتن سر اف قیوم هاتن سر وی جهوله را کرن ایجار اوانا رابون تشتکی دن آبا کرن پلاتفورما پاراستن و هفگرتنا امبیجن باجار پلاتفورما که اوسا آبا کرن دیسا وک کند کنسیی تفدگرن براستی کارکی پر باش کرن و او والهیا که دولت دهیله اوان با آوائه کی وک نوت نیزی بلکی سریان نوتی دا سازیان سویل که بنکه هاوان دا بجیبو بون خواستن که وی والهیا دولت تجه بکن اویا جیه شانازیه یجبوی به سربلندیه بیانی ایجار تشتی که نباش جهنه مخابن یعنی هر تشت وسا لگور که ام تخایل دکن ناچه وک مینا کسی بیجم لدیاربکر پشتی اردهجه کربون دقات دیگه 4 قط 5 قط از بیجم دقات جده هزاری کمتر خانی تنه آنها از کمتر بکم دیسا او شرکتین که مالا ترانسپورت کن بله اره وان اوک دکن نقلیه دکن ام بقایده دیاربکر یا ترانسپورت و ام بکار ناین او جی بون دقات و سیقات
او هر تش جی بهابو د سر و اردهجه دا ایجا ام وکه از بخو هم لسر نابه خو هم لسر نابه پارتیا آزادیا کردستانه از بانگلوان انسانات کم ابانا ناینج بیر کرن ابانا جی ام جی بقایده وان سیاسیین ترکیه ام بیجن ام جیوانا نوت دکن ام وانا جبیر نکن او روجک به ونه حساب بدن اویار و رشیک مزنه دوه که هون دب جوی کار خوی قریش بردن وک انسانن bu ucdan tebgerin insan ketine rewşeke nebaş o hûn jî ji wê rewşa wanî nebaş dixwazin fersenda ji xwe re çêkin ev yanê naye qebûl kirin ew ê nê qebûl kirin jî o dewlet jî gere çavê xwe ji biyara nekire mixabin digire dewlet dixwaze ku em di nav qaosekê dabin em wek millet di nav qaosekê dabin baweriya me bi hev nê lê belê em ê gereviya bişkênin şkênandina viya jî dostiyê partiyên siyasî da ye dostiyê em bêjin rewşenbîrê Kurda da ye dostiyê saziyên sivîl da ye evana divê bi awayekî neyêniya jî kêm bikin û erêniya zêde bikin ev pêvajoya hanê ji bo milletê Kurd pêvajoyeke pir girîng e em ya baş zanibin ew sê rojê ku dewlet natiye ser erdhejê sê rojê ewil li ba min bizanîne wisa tesadüf nîne way însanê bê ehliyet vî karî dikirin û filan belkî ew hebe lê mesele bizanîn dikin dixwazin ev erdhej wexta mervilê nêre sînorê Bakurê Kurdistanê çê dike li wî alî sînorê Bakurê Kurdistanê çê dike ew dixwazin ku wî sînorî ji Kurda vala bikin ji wê bonê çi qas ku pîleya erdhejê ya jî çi qas ku zerara erdhejê çi qas zerara canî ew qas jî ew qas jî însan ji vê derê birevin ji wan debera wê birevin wexta birevin jî ji bo wan rojek pir xweş e û ew hişmendiya wanî 100 sal heta îro dide nîşandan ku wê ew îmhakirina milletê Kurd ew ê berdewam bikin bi awakî din em gerev yanê divî warî da jî divê ku hem partiyên me siyasî hem saziyên sivîl hem rewşenbîrê divê ku divî warî da bi hestiyarî tevgerin û aqilane tevgerin an ew ê welatê me vala bikin mixabin ew ê vala ew ê Mereşê jî ew ê Semsûrê jî ew ê Meletî jî bikin Efrîn em biya gere baş zanibin em rê nedin wî karî îca ez dixwazim hinekî jî li ser mesela alîkariya kek canogo ez dixwazim ez jî behsa wî bikim ez dibêjim em ê ji îro pêva alîkariyên xwe ku ji destê me bên li gorî qeweta xwe em wek pak û TDK tevger û wek pesekê hem bi hev re hem jî em û o tevgerê bi hev re em ê bigihînin wan bajarên Meydinê jî bi taybet em dixwazin bigihîjin gunda hêvî dikim ku em xwe bigihînin wan ger ku em xwe bigihînin wana ez bawerim ku ew kesên ku alîkarî jî şandine ji me re û em jî em ê bi wî ew ê dilê me fere bibe û rihet bibe ez di wê baweriyê da me û ez viya jî bêjim li Diyarbekir rewş pir xerab e çima rewş xerab e yanî behsa 10,000 çadîrî dikin li ser riya Farqînê û behsa 607 konteyner dikin li ser riya Erxenê û divên 6,000 kes jî di wan ciyê ku tedî xwendevan têda radizên ku divên yurt di wan de ne 6,000 kes mîrat ev
10,000 مال 10,600 مال و 6,000 کس جی هی بو چخاص بگشتی 4,540 apartman devala bin. Tamam. Bi kurtayî ez bêjim li gor amarên fermî di derdora 125,000 însan bi awayekî rûbirûyî vê edhecê biye jê zarar dîtiye û evana divê ku ew pirsgirêkên wan çareser bibin. Pirsgirêkên çi? Pirsgirêkên yek hinek însan ji karê xwe bûne, hinek em bêjin dukan û şirket û nizanim çi rûxiyane û hinek însan ji canê xwe bûne û hinek însan xaniyê wan çûye û bê xanî mane gerevana tev çareser bibin. Divê ku Diyarbekir bi awayekî wek millet tev bigerin û li ser vê meselê saziyên me û partiyên me siyasî li ser vê meselê bisekinin li ser dewletê jî ku ji destê wan bê fişar deynin ser dewletê bi awayekî ku ji bo ev însan bên serê xwe bisikirînin têkevin serê wan têkeve cîkî girtî em bêjin. Ji bo viya jî divê ku çi bê ser milê milletê me jî herkes li gorî qeweta xwe dikaribe mala wî hebe mala xwe ji wan mexdûran raveke. Tinebe bira çend quruş pere alîkarî bide wana. Bira ew rasta rast bibin bidin wana. Ti problem tine. Em gere li hev xwedî derên wek milletekî. Em tev xwişk û birayê hebin. Em gere viya ji bîra nekin. Berê gotinê te ne bitine ji bo Diyarbekirê belkî ew alîkarî ji bo hemî herêmên ku Elbet, elbet. Sedî sed. Ji ber ku te Diyarbekir kir stiyê min ez li ser navê belê cano jî ji ber ku di caraye çûye geriyaye ew biye di cara ne sakek cano ya sê ji ber wî min wan dera jî ji wî rahişt rastî divê ku em wek millet tev bigerin em milletin millet gerek însanê me viya zanibin. Li ser vî mijarî meriv çiqasa tişta bêje dîsa têr wextê me têr nake lê eger li ser vî mijarî gotinên birêz cano hebe ku temam bike eger ne em ê derbasê mijara xwe dinê bibin. Yani tiştekê Hanîfî got ez pêra me bi rastî ew ke lê dixwazim me jî dubare bikim. Yani me aliyê pozîtîv got lê aliyê xirab jî heye dibe wî tu carem bîrva nakin em ê nedim bîrva kirin biraz zan bin xêrnexwaz û firsatçiyên bêehlaq bi rastî ji kiriya xaniya bigire buhaya xaniyan ji buhayê naxiliyê bigire xwarin cilûbek viya gelemperî ne lê hinek ji rewşê wezîfe girtin ji xwe re wezîfe girtin firsat ew ku di wê demê de hinek kesan avekî 3 lîra bû bi 10 lîra firotin nanekî bi 8 lîra bû bi 15 lîraya firotin yani em vana ji zanin xwarinekî ya dürümekî tişkî di wê dema erdhêjê de ev însanê bi vî rengî şêne vana jî piranî girêdayî ew mafyaya kolanan heye îro devlet desthilatdariyekî wisa bê sînor daye wan berê însana ji xwe şerm dikir fêr kir digo ji falan malbatê ji filan eşîrê ji filan herêmê ji xwe şerm dikin lê piştî ev çil salên dawiyê ev şerekî li ev kirî derûniya Kurdan serûbên kiriye di ewkan da divan kolanan da grubên mafyayî girêdayê devletê çêbûne vana van karê xirab dikin divê milletê me hişyar bin li hemberê vana jî bi refleksê rêxistinbûnê tev bigerin bi rastî şaha civatekî bi rêxistin nebe bela wela be ev grubên mafya ev grubên xêrnexwaz û bêehlaq ew ê ji van firsatan ew bikin em cardin bangî hemû rewşenbîr û zana û însanên xwedî dertên û gelê xwe dibên yani di saziyên sivîl da di rêxistinbûnê sivîl da yani xwe bi rêxistin bikin eger bi rêxistin nebin bi rastî ew ê ev
felaketin hani çabên serê me wê gelek kes serwan fırsatan bikar bîne divê em li hemberê wan jî bertek nîşan bidin û yek noqte jî giring ez dibînim divê em wî ji rojeva xwe dernexin. Weke me hemû dizanin di jenosayda Dêrsimê da di Demêdenê da gelek zarokê Kurdan Bunda bun yaşkom kirin birin diko çocuğu esirgeme kurumu nizam çi baweke ev çiroka man kurteye. Yani dibirle hembere asse xu le hembere netava xu le hembere babu kale xu vek dijmin perverde kiri. İroşi zaruke hendayine dibe te gotin ki dese tarikat andaye. Teslimi wan kirne. Ev xateriye ki pırpırmazına dibe em serbiya zêdetir bisekinin ev zarok derfete wan heve kanûnê derxistine karin ew dibe koruyucu aile. Gora yasa li wan xwedî derin an jî derdorê wan merve wan mervan re dibe herkes zarokê xwe xwedî derê. Ev zarok bê xwedî teslîmê wan cihadîstan an jî ew grûpên çekdarên tundrev teslîmê wan bikin ew ê sibê wek kujer li dê û bavê xwe vegere. Divê serviyaşê em bi giringî bize ew kî bisekinin hestiyarî. Belê gelek spas. Kerem ez dixwazim bi digotina Kerem ke bîra min di tiştketin bîra min ez dixwazim ew bikim. fermo. Yek jê ez ê behsa wî lawkê ku ji Semsûrê hanî bûn û lingî wî jê kirin. Wê rojê ez û kekî wila em çûn pirsa wî me hinek gofret mofret jî jera bir yanî ji destê me got em kêfa wî bînin. Em çûn melên hêr di nav ciyê Xwedayê meta wî weralde keçek ciwan û tevî diheb xorta li berê bûn xortek jî birayê wî bû. Ji xwe ew birayê xwe filitî bûn diya wî bavê wî canê xwe ji dest dabûn. Xwedê wan rehme xweşa bike. İcar min ji birayê wî re got min got doktora pir zêde ew ki bikin. Pir zêde bi ser doktora da yanî bikin bîra wan bêjin em protez dixwazin. Em bêjin lingê protez dixwazin. Got min wisa got midî lawik di nav ciyê xwe da. Got yok ben lingê me hêşanda û got ben ayak istiyorum. Tabii o giriya. Bi rastî ew çax çiket bîram zanî. Mi got eger ku ev dewlet roja ewil hêzên hewarçûnê xwe bigihandina Semsûrê ev lawik ew ê lingê wî heviya. Ew ket bîra min. Em vana em gere ew çawa tişta not dikin gere em jî vana not bikin. O ê diya banga min ji hemû milletê Kurd ra. Ji ê metropolê ra jî û ji ê vir ra jî. Ew kesên ku vê gavê ji ber erdhejê reviyan çûn. Ji Mereşê, ji İslahiyê, ji Maletê, ji Diyarbekir û ji Semsûrê û gelek deverên din. Ku çûne metropolên Tirka. Divê ku em wek kampanyakî kesê ku wan naz dike. Em li ser wana ew kekî çêkin ji wana bibin alîkar ku ji bo cardinê bifetlin welatê xwe. Divê ku ev welat nê valakirin ev dewlet negîje hin plan û projê xwe ku bicî bike. Mi got ez biyanê ji têkim bîra temaşevanan jî herkes di ciyê xwe da tev bigere di vî warî da kî kê naz dike bira buwan ra têkevin pêvendiya ji bo ku wan bifetlînin. Belê gelek tiştene ku meriv behs bike lê wextê me têra me nake ji bo wî em vî mijarê dî bû saet û 10 deqe em vî mijarî li vir dihêlin. Em dezbazê mijara xwe dinê dibin, mijara me dinê jî her sê beşên Kurdistanê perçên Kurdistanê dinin. Li wan dera jî hinekî bûyer qewimî ne, tiştê teze hene, tiştê di rojevê de hene, em ê hinek jî li ser wana bisekinin. Bûyer ewlê hema min ji Başûrê Kurdistanê dest pê bikin. Başûrê Kurdistanê van roja tiştên ku merfa dilê merfa germ dikin û merfa kêfxweş dike hinek tiştê wisa diqewime elbet
وقتی که مرف بحثا دزگاه خیرخوازیا برزانیت که پیشی از وی بیجم به من او هستکی نتوی بو که مرف بیجه بنیره ایمجی دولتک من هیا و کسین که از دکارم پیشتا خوالی گریدم هیا و اولی جی اوانا هاتن هوارا من که از جی خواهید اف پرچه جی آزاد بیا همه اوتونومه کی ویجه هبیا یا دولتک وی هبیا به اف قیامت بسریوان نهاتا ببیا آوای جبوی ویجه جالی هستکی نتویبا کاری که اوانا کرن گلکی گرم بو و ام دزانه که گلکی درو دورن که اوا به سالانه تخوازن بشن کردستانی لحب خنه دجمن اوا جی شکستکی جبوی هشمندی آنی که جارکی دن همی پرچین کردستانی به یک هلوست به یک بنک و یک برا لهب نيرن وفتلي نهب او تشتين كو اوانا دكرن آلية دن دكرن اوانا او كيكبا پوچ بو اواجي تشتكي اريني بو دناف وی بوياري دا باشور كردستان ام تزانن كو اوا دمكي دريجة تخوازن هلبجارتن بكن جبر هنكي سبب ان كل هب ندكرن و دو پیر بیان درکتن که بریار دانه که لحب کنه که هلبجارتنی چیکن هر حال لوی و دولت دنیا لوی لحولیر فرمکی تی پیکاتیه که هیجی بردوامه ناوی بغدا هف چرخا او که او پیش روژهلاتا ناوین ام دبینن که او قصاد دولتن بصلاحنا که نکارن فرمکی وسا پیک بینن لیاوای دودیه که باشوری ولات ما پیکته و ملت روشا روجهلاتا ناوین هما بیجن فدرالا جی هی که تام او که فدرالیزم جی تیدا ناتیه چاره سر کرن لیدیسا جی تین لبا کردا دناب او که کردا دا نقاشه کی وسا فرمه کی وسا وقتی که دنیا سروکی نتوین یکیرتی خوشی ایرو لوی بو اجا ام بین برای جانو لباشور کردستانی نا چد به بکرتی ام در باز کن بله yani اجدو خازم وشی جناب وشی کت لسرناوه تفگر پاک و پسکه شجاردن ام سپاسیا خو خیر دزگاه خیرخوازیا بارزانی و حکومت کردستان رادکن براسی در روژ نوا هستیار و گراندا به پشکری و به هبونا خو موراله کی پر باش دان گلمه باکور ده مثلا کوبانی دا جوسا کرن دی کوبانی دا شوسا کرن و اوکا عفرین دا شتنی یعنی ندان باکور عفرین و جندره سه دا شوسا بو ام yani وک سپاسی وک مجبوری ویاد بینن دجا سجار ام دوباره بکن کی ام سپاسدار وانن مالا وان آوا و دست وان خورد و هر تم خود دولتا کرده سر مکم نکه ام هیوی دارن جانو دگوتن كمرف دقائم سباس كن دقوت الناش هو وظيفة ما وظيفة ما ام في سرفرازم بله بله الباشور كردستان براسي وان روجانه د مديا دم د شوبينن يعني قال تشتي باش دبن tabi problemin hükümete Kürdistan'ı ve Bağdayana ev hediydi diyaloğa ki heye ev diyalog tempo ki badara hani cana hevidden le Kerkuk'e probleme gelek ev kana lorte yani gelek Kürt jüvedere ve koçber bikin destedin serme mal mülke evka ev Arabın avurdu ranine lur bijikirne probleme virengene لناف نتويدا ام شاد نيرن فورما دروجه لهولري فيكتي دوردا gelek tişte giringten ahaftın bala medişine yani nunere Rusya
yani dibê ev çar devletin Kurdistan nav xuda dagir kerine dibê lev bên dibê çarekê bikin her aliyekî otonom heye lê sê aliyê din şiyê pirsgirêkin. Pirasî biya de nîşandin ki eger ev devletê dagirker bixwazin bigên jina aramiyekî divê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareser bikin. Yani bi Kurdistanê re bivin cîran. Bi neyartî û bi dagirterî û bewkê tu car bi ser nakevin heta Kurd hebin ew ê şê ew van xeyran û ev pirsgirêk û ev problem ew ê wek ew kêk ew ê di qirka wan da ve wan bifetisîne. Ew ê dawiya xwe bi destê xwe bînin. Yani ji bo wî şê ev devletê dagirker çi bikin bira bikin nikarin îrada gelê Kurd dîl bigirin. Li Bakurê Kurdistanê xala ew kê konfederalî tê kirin. Birasî şê em divê dîtine de ji bo Başûrê Kurdistanê çarenûsa niha herî baş konfederalî ye. Dibêje her du alî sînorê xwan ciyê xwe û ew hukûqa xwe ew bikin. Yani tiştê piştî şerê Daişê me dît ki ew aliyên Şia û Sunni çawa mesela Kurd û Kurdistanê tê rojevê çawa li Tirkiye çep û rast û nizam çi hemû yek dengî derkevin olê li wê derê aynê tişbû ew kêm nebû PKK şî wek aparatê SEM wek hevalbendê wan ew jî piştgiriya wan kir. Îro li Şengalê li Kerkûkê li ev pirsgirêk hene yek jê jî sebeb ev aliyên ev îtifaqên dijî gelê Kurd e divê gelê Kurd di nav xwe da bi rastî li Başûrê Kurdistanê bi şêweyekî ki dewletên navnetewî şêviya ser wan ferz dikin artêşekî netewî ava bikin saziyên dezgehên hikûmetê bi yek dengî girêdayê parlamentoyê ve parlamento divê desthilatdar be yeneke ew problemên nav xwe da ne divê bawekî çareser bibe o şirîkê hikûmetê ye divê erkê xwe bicîbîne. Hem di hikûmetê de cî bigirî divê şirîk bî û hem jî muhalefeta wî bikî eviya li tu welatî çê nabe. Divê di vî alî de jî bi rastî gelê me Başûr serviya bisekine em hêvîdarin ev gengeşiyên tên kirin ev atmosfera heye bêrênî binirxînin û pirsgirêkên nav pirsgirêkên nav pedeke û yeneke divê bi aqilekî stratejîk û bi aqilekî dewletbûnê bê çareserkirin desthilatdariya Başûrê Kurdistanê divê daha berfireh bibe ki bandora wan li Bakur û li perçedin jî çê bibe. Spas. Belê. Ez bên ba Kek Henifî normal di destûra federalîzma Iraqê da ku Başûrê Kurdistanê û Iraqê da normal zimanê Kurdî dibiye wek fermî heta niha bihata qebûlkirin û wisa birêve biçiye. Em dinêrin teze ava di roje biryarekî derketiye ku zimanê Kurdî li hemî şûnî li hemî derî li Başûrê Kurdistanê û li Iraqê jî zimanê duhem hatiye îlana wî kirin. Eva yek a duduya jî problema ya jî pirsgirêka Kerkûkê bi rastî pirsgirêka eger çareser bibe pirsgirêka hema bêje rojhilata navî jî tê da ye ê Kurda jî tê da ye lê va dîsa herêma hikûmeta Herêma Kurdistanê û Iraqê li hev kirin û ji bo wî jî van ha hêzên aliyên Partiya Demokrata Kurdistanê jî dê li hemî Kerkûkê sazî û dezgehê xwe vekin û ji niha va dest pêkirine ku di nav Kerkûkê da wek carên de facto ku tişta dikirin êdî niha hêdî bi resmî wan tişta bikin. Xêr e eva heta niha çi lê qewimî ku anha dewleta Iraqê viya qebûl kir?
نها کک میرزا پرسگریکن باشور کردستان جی پرسگریک عراق بخوجی پرسگریک نابرا هولیر و بغداد جی تف به سیاست گشتی دنیای واجی گریداییه بله یعنی وقتا کو ام بیجن ترکیه گاف پاش ده باویجه ترکیه تکه ناو هن خطریان یا ایران تکه ناو امزانن کو ایران وگا به سریوان د بلای دایه از امی پاشکی herhalde ورنوری جبروی او هنکی پیشیا کردا بدبه ایجار وقتا مرب ل بتبایی مرب ل باشور کردستان بنیره سه مسئله گرینگ پیشیوان هنه یک مثلا پارتین کردا این کردستانی باشور کردستانی پرسگریک نابراوان اید دیا پرسگریک نابرا هولیر و بغدای سیاجی به وی واگریدای به وی پرسگریک واگریدای شنگالو او کرکوک وقتا کو مرب لبان هرسیا بنیره براستی پرسگریک نابرا هر دو پارتیین سرکه دروشک پر خراب دابو یعنی هی مهو نیو بره بسا شر نابخوایی جی هات کرن لباله پشتی کو رایدارن امریکی سردانا باشور کرن هر halde هنک تش جوان را دگوه وان دا زیاد گوتن کو گاو پاش داویتن و لبا هف رونشتن و گوتن امی هلبجارتنا نو بکن و املید نرن کو هف سروکه ینه که بافل طلبانی جی هن گوتنه کو پر لخوشا مروا دچه دویجه دلی مروا پی خوش دوه yani basa دوی لدبرین ناکوک ماده 140 دوی کو ام پارتیین کردستانی تف ام با آلا کردستانی نه با آلی پارتیه خود با آلا کردستانی لکرکوکه با آلا کردستانی هم دارید ده همی پرسگریکن کردستان دا اره yani اوان گوتنه هانه براستی وان گوتنه هانه نه ایکو مرو هیمبوی بو بپرانی خود گجگجاندن دگوتن امی اوا بکن ایدنه دگو امی اوا بکن او بو ایجار براستی اگر کو کرد پارلمانتویا خو به حزب بکن حکومتا خو به حزب بکن پرسگریک نابرا خو چاره سر بکن گلک دولتین زلهز ای دنیای حاضرن کو بکردارا هفکاریان بکن لروجلاتا نابی کرد ده مثلا داعش دا خو اثبات کرد که هزک ام بیجن زندینه انرژیک پرمزن هید ناو کرده دا که او انرژی وقتا که به بکار آنین او هزین زلهز دکارن همو روشلاتا ناوین شکل کی بدنه او یا هیه وی دیتنه لیبلی هیجی ام کرد ام به هزا خو نزانم که ام به هزا خو زانم یا ام ایجی باتنا جمع هف ایجار وقتا که ورن جمع هف اوی چه ببه اوی الگوری دستور عراقی اوی کرکوک و تبی خانقین و تبی شنگالی و اوی الوری رفراندوم چه ببین شخو چه ببون چه بون یعنی دوی رفراندوم ها سرخبونا کردستان دا اوجی رفراندوم بو وی چه ببه اوی او درجی ورن سر کردستانه وقتا او در ورن سر کردستانه اوی هاتناوانی ام بیجن آبوریجی اوی خورد ببه اوی دواره لشکری داجی خورد ببن به هر آوای وی خورد ببن او چاخ ریا کنفدرالیزم جی ریا سرخبونه جی ویلوان ببن yani وقتا که مرد بگل حالی کرکوک ادنیه براستی برز حنفی بدیتنا تا دنیا حاضره که کرکوکی بخسر فدرالیزم کردستانه که اگر به کرد به رابن حاضرن امریکا جی انگلیس جی تجار نخوازن که پترولا کرکوکی بدن ایرانه ده هفته اکتبر دادن ایرانه yani petrol kerkukê neçû İranê bavê min
چو سر ایران ده هات فروتان اویانه از باورم کوویگا به میه جان امریکیا دبن شوجین و دجله وان دا داویجن وقتا کو افتش دبه و وان کر تزانی چی ما کرد جبر کو کرد جتت تشکیرانه حاضر نه حاضر بون بريمن ام بخونه ما بيجن دبردا بله ایجاد بنیرن کرکوک دچ حالی دایه ام تف دزانن گنده وانا باد ددن والا کرن دست داتینن سر زویین وان دست داتینن سر مالین وان اندره کرکوکه هیجی اولیه عرب ای شوون ای کو دیارتیا کرداد که با آواکی نیاسایی کرکوک ادارت که ایجاد ام بفتلن برینا دن شنگال هزین نابنتوی جار بجار پلان و پروژه چیدکن دبین اوی این جار آوایا ببه اوی ارتش عراقی وره دیکه بور لی جار که املی نیرن کو پکه که و حشتی شعبی ناهل او نهشتنا واجی جوان را دمینه کس تشتک جی بوان ناکه زانی او خوشکو براین می ازدیجی دبن چادرا دا دستیه باشور کردستان دا باشور کردستان بتچوان بزور تیروان دکه کو خوی کن بسروی دا وان جیب خورا خوی دکن انکی دن جیب خورا خوی دکن یعنی اوانا کو بین چاره سر کرن والله دولت داگر کرجی ایران جی ترک جی عراق جی باش دزانن کو شنگال و کرکوک بین چاره سر کرن کنفدرالیزم او سب هست کیل پیشا کردایه او قص نیزه از هیوی دکم کو اما دیسا از دبیجم سری گریکه او یک گرتنا نابرا باشور کردستان نابرا کردایه کو او چاره سر ببه او راحت هر تشتوی چاره سر بله گلک سپاس اگر برای جانو تشتکی تنبل از باشور درباز بم yani tişki mevbil vakire ku iro qasya zanım ev sekreteri netevin yek bu yat bu evleri بله neçivan barzani ra ev ditine kir ev şi amare ki pirgiringe yani care yekeme sekreteri netevi yek bu te Kurdistan'ı fermi o tişe kek hanifi gotum brasi bu şengal ejpera men rasa şengal وک جبو ایران هلال شیعه نقطه کی پر گرینگه جبوی به همو هز و قوت خو دوخوازه و درش کردستان دور بخه بره دست صدام دا و بعثی لورون او حوال بنده بعثی ایرو به ناسامه کی دن به ناوه هنکه او که براسی دیسا بعثیتیا خودکن نایلیم و داره بکوه سر بن باندورا حکومتا کردستانه آنجیل و داره کرد دستلاتار ببن ev giringe dibe mer serviyaşi bisekne rola PKK divda liberşavaya herkes zane ve ki ittifak ve İran era behavkin hizmetkariya İran erike ev şijboy kurda yani xateriye ki mazne بله مادام که تبعث ایران کرم در باز ایران بن و رجلات کردستان بن ل تو زان دمکی دریش هما بیجه لحمی باجار کردستان خود پیشاندان هبون پارتیان کردستانی کجه هف جودا بون هات نبا هف اتمسفره کی بلند کو خلقه دلخواشت کر و خلق درکتن کولانا خود پیشاندان هبون هر وها اوا او که خو دا عالی فارس بخواجی اجا خلق فارس درکتن کولانا به تایبت خوندکار درکتن کولانا بلوجی جهز گرتن جارکتن راهشتن سلاح خو لدج دولت ایران شردکن لی اوا دمکیه هرچند خو پیشاندان یا جی تکوشین یا جی با آواکی نظم بجی هیه لی با آوائی کو دسپیکی دا
ew kir nahinekî sartir biye. Dewlet ta Îranê bi tundî bi taybet çû ser bajarên Kurdistanê ku gelekî xelq hatin kuştin û her wiha li Belûcistanê hema bêje her înî nede kes şer dertê û nede kes jî têne kuştin. Dîsa divî navbeynî de li aliyê Îranê Farisa çar rêxistin hatine bihev cephekî biçûk çêkirine. Ew jî sisê ji wî ê Îranî ne dîsa yekî jî Kurda ye ku Mücahidên Xelq Tudeh û alîgirên Şah û Kurd bi hev re niha cephekî çêkirine. Niha li aliyê Îranê bi wî cepheyê hinekî kar tên kirin. Îca çiqasa tên karê wan zêde diyar nîne. Lê divî navbeynî de tê dîtin ku dewleta Îranê li diş jina ya jî keça xwendekara helwestekî ku bêjin kirêt, bêjin ku ne mirovî ya jî bêjin ew destpêkiriye ku heta niha nêzîkê li dibistana ya jî ew ka ciyê ku li wê xwendekar lê dimînin xwendekara jar dike, jarî de keça nêzîkî 1200 kes heta niha 1200 hat keç jiyana xwe ji dest dane. Divî serhildanî de rola jina zav bû û xwendekar bi taybet li alî Îranê xwendekar li piya bûn. Îca bi vî awayî hem dewleta Îranê dixwaze du tişta bike. Yekê jî jina ji dibistanê dûr ke, keça ji dibistanê dûr ke nayile ku keç bixwîne. Nabêjem keça nadine xwendin mîna Efxanîstan lê wana jar dike dikuje ku êdî kes neçe mektebê dibistanê. û a duduya jî pêşiya mixalefetê bigire. Jin keç tê de li pêş bûn ku yasakî wanê giring hebû ku laçikê xwe û şerê xwe davêtin. Li Îranê niha vana dibin ew kêwî tu çawa dibînî yani evan pêşhateyê hatê çawa bin û dewletên dinya jî helbet ewkekî giran niha bi ser Îranê ve ew kirine taybet ji bo aboriyê. Lê Îran jî dîsa rehet nasekine dê çawa be. Rast e yani İran weke hemû zanin dewletekî pir kevnar û xwedî dîrokekî kevne. Bi saziyên xwe bi dezgehên xwe bi ew ka dewletbûnê pir dewletekî bi xwedî bingeh e. Rast îro çend me berê jîna Emînê bi wek sembola berxwedanê hat nasin. Seranserê Kurdistanê û seranserê Îranê bu sembol gelek cihan xwe pêşandan û bertekên cidî derketin olê. Partiyên Kurdî gor derfetên xwe organizasyonekî çêkirin di nav van hewldanan hûn lê nexwestin kî ev serhildan tenê bi sînorên Kurdistanê sînorkirî be. Xwestin seranserê Îranê bibe. Mixabin li Îranê muhalefetekî berbiçav tune heta niha ew muhalefeta heye li dervayî Îranê ye li Avrupayê ew muhalefetî li hevkirînîne bi rastî yani hesab bike muhalefet mecburî ku rê şa dimîne. Weke sembol derdora wî têne Tudeh he Mücahidên Xelqa nizam aliyên din van grubê biçûkin wek sembol wî derdixistin pêş. Ew partiyên bi nav û deng û zaman wextê wekî Tudehê nav gel da rêxistin bû. Lê îro di xadê de tu ewkek wî tune. Dewleta Îranê viya wek fersentî boy muhalefet tune, alternatîv tune. Bi her awayî êrişî Kurdistanê kir, xatlamê mezin kirin, gelek xortên Kurd dar vekirin. Bê mahkeme û bê ew kuştin û ew li hemberê jinan, li hemberê dibistanan helbestê girtine elbette zanin dinamîzma civatê evin. Jin û xortin eger ev bikevin nav tevgerekî
ve dere ev biser bikevin. İran, devlet İran'ı peşi rel bervana dikin. Devlet derva hinek vek ambargo hinek sizadan ser devlet İran'ı liberasi vekir işi pişkiriya muhalefete nekirin ya pişkiriya Kurda nekirin. Vek kam rewşe binerne ve çi derkebe. Ve modela tevgeriyan ev şey ve cesaret bide rejime İran'ı. Rejime İran'ı şu rejime ki faşist u ya idame tü hukuk falan tü ne Ayetullah Çibeje de bir üçü derken ve ayeta Kur'an'ı biçitinin elbette İrol hemberi xandavanın keç ev jar daynavan ev kavan ev ya proje devletiye biyamen dve Kürt lüve dere yani lale kilgor lefetin seranser İran'ı siyaseteki çava behevra karın ev kinlemberi rejimi bişin lale ekidin şi dve ev resim partiyen Kürdistan'ı jibo Kürdistan eşi yani xwedî alternatîfekî xwedî projeyekî bin. İrada xwe xertê xwe bi hemiyan teslimî ew ke muhalefeta İranê nekin. Sibê Kureşa ve çawa tev bigere an jî mücahidên xalqa ve çawa tev bigerin ne diyare. Çünkü li Avrupa gelek xwe pêşandanan me dît ki ala Kürdistanê çawa ra kirin bana erişi ve alê dikirin. Li got tenê ala İranê derkin pêş. Yani ev şey ev şövenizma o nijatperestiya bi wan re ev şey hêl holê dibe Kürt vê hesaba şî bikin. Ez benim İran ergeç yani ev bibe yani İran vê awayê nikare ere. Ya İran ew xwe bigwarîne ew devletên desthilatar ew tiştên ser ferz dikin. Ya bu wan re lev bike an jî ew ber bi perçebûnê babe. Belê gelek spas. Kek Hanifî tu yê tiştek bêjî derbarê İran'da eger ne em ê biçin aliyê Rojavayê Kurdistanê. Ez ema dixwazim bi çend hevoka bêjim. Kek cano ji xwe behs kir tiştek wezê bêjim got. Hebûna hevgirtina Kurdistanî a Partiyên Kurdistanî, hevgirtina Partiyên Kurdistanî bi rastî ji bo milletê Kurd şansekî pir mezin e. Yani gavekî pir girîng bû. Wî gavî avêtin mala wan ava. Dîsa ew hatina wan Partiyên Kurdistanî rû hevkobûn yek partî wek PDK û ez bawerim ew jî komele jî tişkî wisa dikin nizanim ez baş nizanim. Ev erdhej îndî me pêşîl me girtiye em zêde her du komele jî hatin ba hev belê. Her du jî pir gavên pîroz bûn. Ez spas ji wan ra dikim. Mala wan ava. Ew moralek mezin didin me jî. Hinek dafik pêşiya wan hebûn. Dafika yekem dewleta dagirker a İranê xwest ku wana bikişîne nav tundiyê. Çek bidin kar anîn. Şerê çekdarî bidin destpêkirin. Lê neketin wê dafikê. Dafika didiya jî pijak bû. Pir xwestin ku pijak têk hebe nav wê hevgirtinê. Ku pijak têk hetaye ew ê Rojhilatê Kurdistanê jî bibiya Rojavayê Kurdistanê. Em gereviya baş bizanin. Ez bawerim ew jî baş zanin ji wê bonê xwe dûr xistin ji wî karî. Ez dixwazim bala Partiyên Kurdistanî ê Rojhilatê Kurdistanê divê ku çi bikin li gor xwe ez dibêjim. Ez dibêjim gere bi prensîp bibin. Erê gere bi wê bereya ku Faris ji xwe ra çêkirine bi çend aliya gere ew jî di nav davin lê bi prensîp di nav davin. Prensîbê wan jî mafê milletê Kurd ê bingehîn vegere. Gere bi wî awayî teb bigerin û nêzî wan bibin û ez dîsa spasiya xwe ji wan partiyan ra pêşkêşî wan dikim û ew moralek mezin didin me em piştgirê wan. Belê ez ew kek xwe bêjim
از بخواد چوم خو پیشاندانه کی وان چار عالیا لی ملین هری داویه دا مارشا ایرانی هاته خواندن که هاته خواندن از چون با حوالی پدکیی هم گو بابا از چم وانا زانی که چما موسا گوت اما یکشر ملیم گوتن بسه و اوی مارشا نتوی دی کردی جی آنها دیواره خواندن ادی گرتن ملیمن از نه چون ما به هر ایدی مارشا نتوی جی خواند یعنی دوی واری دا جی پرنسیب انتخازم وی بیجم باشه الوی سکنیم اگه الوی نت سکنی اما بله اما مادام اشتا دست بکریم باسا روجاوای کردستانی جی بکن وقتی ما جی زیده نما یعنی ام نکارم بگیشتی روشا آنها روجاوای کردستانی بکن لدوی داویه دا چند بویر قومین که مرف نکاره تحمل که یا نکاره قبول بکد و مرف لسری باخفه تایبت دو ببونه 44 ساليه وفاة ملا مصطفى برزاني انا كسلوي كنت اوكا جفينا تشيكر يكي جيل قامشلو بو يكي جيل دربسيه بو قامشلو كاس داينا كرن وانا اوكي خو تشيكرن وساجي فاشيجي وسا بلابون لي دربسيه ديسا بناوي جوان شورشكر چونه ایریش کرنه و هنکی کونیوان شوتاندنه خواستنه وی دری بلا بکن و جارک دنجی اوی نخوشی اوی اوکی خستنه ناو چیه ناوی؟ ناو تفگره کردی جبوی ویجی دوی مرف باساوی بکه و ویجی قبول نکه هلبت لوی بعثا اوكي هجاويجي هبوك لويجي لعفريني او درندن براسلي حتى هاني زيكي 7000 كاس لو مريه ولوي روشا وانجي باكوري كردستاني خرابتره چمكي جالي كيوا تركيا هي جالي كيوا ميليسين تركا هنا و جالی کی واجی دولت سوریه هیه جسه چار آلیا و زخت کی مزن هی سروانا حتی روجا ششه حتی جی حتی که دزگاه خیرخوازیا برزان نگیشتوی تو آلیکاری نچو جوان را دنه جی آلیکارین پشتی کاتنه جی او گروبن لوی میلیسین وی در نفخدا پار وکه نهر یکی منطقه کی تشتی کتی پشتی وانا دستاتان نسر و پاشه دچو با خلقه ور حسن روشه کی خراب دابون لجندریس تایبت ل مرد چات کرد مرد کرد چه بیجه جبو ایریشن که مرد بیجه آلی کی کردینه و پاشه جی مرد بیجه گلو براستی ملا مصطفى برزانی وقتا که مرد لید نیره کسایتکی کرد کو د دنیای دا تیناس کرد وک ام بیجن د دیروکا کردا دا کسکی کو خو مالباتا خو عشیرا خو به هر آوای تبی زاروک خوبا د جبوی تکوشینا نتوا کردا جی گرتیه و جیاناوی لسری چیا درواز بیه دوی کسی که کرد بین گره ریز و احترام جه ملا مصطفى برزانی را بگیرن اگر او ایکو ناخوازن که کرد وی ببیر بینن او کردستانی جی ناخوازن او چا چونکی ناو ملا مصطفى برزانی و ناو کردستانی به هوایه جهب نای قطاند گره بیانه باش زانه بین او بکن نکن او بکن نکن ملا مصطفى برزانی دل ملت کرد داین دی جی گرتیه او نکارن ملا مصطفى برزانی جهیلینا دل کردا درخن گره بیا جی زانه بین او چه دکن او هیجی بمیجویه کی قریش تبدگرن بمیجویه کی که بتنه او قاشو کو ایدئولوژیه که د پاریزن لی او ایدئولوژی چیه مروی جی نزان
باسا عشيرة بوناوان دكن باسا آغا بوناوان دكن لي بلد لي نريد ناوان دا آغا الشر هنا آغا عربا هنا شيخ عربا هنا زاني و بحثاوي تشتيد كن دبين أبانا مالا برزاني آغانا ام لهمبر واند لاو ونشمان لهمبر ام بيجن نزانم شمار يانينن اوجي عشيرك عربانه اوجي سروك عشيرن وسروك عشيره وانانيه كريه اش باشخان نزانم چه يعني چه دكن مرب نزانه كك ميرزا ابراستي بله اما برا ليخن via بتاني برا via زانبل كسي كو يانجي سازي كو چو لهوارا كردا لروجاواي كردستاني كو چو جندريسي وعفريني وقفا بناوي مالا مصطفى بارزاني بو گره via pozeva مشوید ya yani çavana hele yani lebele براستی ایمن از عجبای نامینم yani ev eko ala Kürdistan'ı dışavutinin yantinin xuarı ev nehelin ko mala Mustafa Barzani jibe ev kirin ev eko nave Kürdistan'ı nikarin ditabe xuda derxin بله كم بله Bakur Bakur rojhelate Suriye ev elbet ev مالا مصطفى بارزاني ببيرجي نينن او ايكو ببيرجي بينا او نهيلن او راستياوي ام جربي راستيه زانبن لي ام جاردن بانك لملت كردكن ام دبين بريم ندن ايوايا لدو ايوايا نتشل اوكك ام بيجن فشارك السروان دينن برا ايدي بمخالفتا نافبرا كردادا بأنا كسيرا برا ورن باهف برا يك إدارة كي آوا بكن برا أو الروجاباي كردستان برا ستاتوية كي بدست بخن جبوي ستاتوية كي بدست بخن دبيكو ورن باهف أبيا جرام باش بزانب أو جي جرام باش بزانب بذي رنجي أو يجاردن الروجاباي كردستان ببن تسليمي شامي ببن يعني كو بذي أو يكتب بقرن کو کرد یکیتیا نابرا خو آوا نکن او هزین ناب نتویه و حیا کنگی بروانا لاوا بکن سپاس از بله گلک سپاس از بیم با برد جانو عینی پرس جبوته و پرسکی دنجی حتی نها دولت دنیای دگوتن دی بشار اسد بچه لدوام دمه های داویه دا أملاد نهرن هم دولتين عربة وهم روسيا وتركيا وجلك دولتين دن دي درجة تشونا بشار بردانة دخازن ببشار را مثلا سوريا حل بكن حتى دمكي بري العراق لبغداد جوينكي او كي جواتا عربة تشيبو جوي سي چار برپرسن سي چار دولتين عربة چون با بشار راجي خبر دان يعني اوات تيوي معناه چار سريا سوريا دي ديسا ببشار رابا انها مخالفت بس امريكا الدولة عندنا اوروبا هي كس اهستي خو او كي خو كفشنا كريه بويرا اجا بكاربي بدو قوتنا ولهفكرنا داخوزا لهفكرنا تركيا وبشار اويجي دناف دا بكاربي قاسي 5 دقيقة دا بيجي باشتبه يعني تشتيك يعني في قوتنا سبيرا من راسي يعني تشكيلة زبدة يعني اجي بتلدي شرمزار لكن براسي او كسن بوان الوسا بوان ایدئولوژیان خرج ایریشی مالا مساو بارزا بیرانینا وی دکن و نیرخین کردستانی دکن جه کردبونا وان جه شورشگریا وان جه مرواتیا وان مروشفه دکه او yani بوان الوسن رزیلانه وسا او دکین کی او دما موسولونی تدی دگوتن خورته وان اشلیک رشبون
kara gömlekler de kolanında erişi muhalefet edikirin neredesin denge muhalefet eder ki be evana vek bu tarzı tevdigarın ev nave şoreşkeri lohutkin ev nav lo beşnavan nae dve vi navi bukarin ve şey kiraseki nokkin var aynı kez bu avay arama başure Kürdistan eşi demdem derdikin ser çabe xudu girin hesabı ki yani kine çine giredayı küne ne diyare hukuki statüye kuvantına lüveri xudu girabi rejime evkeki heye reveberiye ki heye naveki luhukiriye dvejem deslatare vedere eka hukuka ve evana çetene çete çava erişe evketkin rojeki ve yek ne girtiye ifade bir ne girtiye şima onun evkeme muhalefet etkin evana şilo ortene şermezarkin yani evana neyro teneye şey evde salan evantıştem dibinin ala Kürdistan'ı şahsı utandın o erişindin eşitkin mesela Esad çıma Esad ise serlingama Esad çıma ise bu dve bala herkes ikişan le Suriye ev şerreki direj ça bu herkes 11 sale beli 11 sale xwesin ev muhalefete gider ki ve alternatife der ki ve şunu mümkün le derketin alternatifi esas xiraptır bu Daesh bu, IŞİD bu, nizamçı bu ki hat ve çete ve kevk hükümeti demki xwedegiravi evkirin yekî xiraptır gruben tundev tedane gireday welatên Arab gireday welatê din herkes anjî desthilatlar Türkiye li wê derê bû xwedê ew beşekî aha Kürdistanê dagir kir Avrupa, Amerika, Rusya berjendê wan ên li herêmê ew nakokiyê wan yani alternatîfekî li ser li hev bikin nedîtin Dawî dîsa vegeriyan 11 sal berê gotin yan ê çêtir nav xiraban da ê çêtir ev e li ser wî xuyaya Ereb şîviya dixwazin Türkiye şî Rusya û Suriye bi hevra têkiliyê wan wekî îstihbaratî û diplomatîk jî têkiliyê wan çêbûn xuyaya ew ê hêdî kabul bikin Türkiye kabul kiriye lê Suriye dixwaze hinek ew kan tavîz ji wan bigire bi rastî problema Kurda divir dîsa problemekî pir ciddiye yani ew 11 salan da rewşa îro têdane xuyaye eger Kurd ke hanîfîşî got statû û sînorekî ji xwe hevgirtinekî li hevatinekî çê nekin ew ê hemda bikin ew ê dîsa mecbûrî Esad û Şamê bibin ew jî ji bo Kurda felaketekî nû ew ê bixurabîne ez wê bawerê dame Belê gelek spas eger tiştekî kek hanîfî zêde tune be em ê bername xwe li vir biqedînin va diyare tune gelekî spasê we dikim bi tenê ez hêvîkî xwe dixwazim bêjim wek gotina xwî dawî ez dibim hêviya min ew e ku milletê Kurd pirsgirêkên navbera xwe safî bike li her çar perçaya jî û baweriya min e jî ku ew ê lawên vî milletî ew ê ji bo nirxên netewî û ji bo çarenûsa milletê xwe ew ê dîsa rabin ser piya û ew ê rê li pêşiya wan ê ku divên em ê Tirkiye demokratîze bikin û filan û bêvan ji bo wî ew ê xwe nedin kuştin hêviya min ew e ku gencê me ji bo demokratîzebûna Tirkiye xwe nedin kuştin bira hêza xwe bikin ser hev û hêzeke xurt li Bakurê Kurdistanê ava bibe ji bo ku ji bo nirxên netewî li welatê xwe bidin nasandin û ji bo ku li ser welatê xwe bibin desthilatdar bira tekoşîn bêkirin spas dikim Belê gelek spasê we herviya jî dikim ku we me neşkênand lê vê bernameyê bûn ava 2 saete herwiha spasê hevalê xwe re jî dikim ku li pişt ekranê ku ava 2 saet ew jî
اوي ما دكشينن درد ما دكشينن و ديسا سپاس همه بینرین چارپل مدیا اتکم که اول 2 ساعت دیسا گداریا مدکن از هیوید کم برنامه ما جبو بلکه هناکی تشتا دابه و کیف خشی گداری کربه و هر وها حتی برنامه که دن چارپل مدیا پانارومای بمینن دخیر و خوشیه دا بخاطره